Jauh-jauh tu sa kajam daman nama kajina na sulibat. Saka tutsua kajam daman orja supui na kainua semas. Imazai tua pitirua sangasan. Imazai tua sepaca kayan. Imazai tua tapuru katu dusa karan. Pacu tapuru katu shiva karan. 彼得前书4章12节到19节。Sini kilivak markako betek. No secevongmung toa maro sapu yanga sini kilingau. Maya samali amaro na secevongmung toa inika na makinemnem. Aicu na kisah selangiten tai Kristo sarapai. Ayawu marava. Olamu na marvareva nga no mapasuna nga arigu ni Kristo. Pai no sampatarangan namun masano kini susuan tai Kristo. Na mangwa amun ayatwa na kizanga nga tanumu na zwa. Kateriguan vavak mavana vavak no semas. Au pai ula neka itanumun seraparapai masa Incian tua cau-cau cinakawan sinampasariwan kini sapilan penatelengan lakwa no serapaimun masano kina kirisituranan maya masyasya pula masamparawa sa cema sakamaya tuano kini papu ngadanan taicua ngadan Majalu nanga si papa penepentan papa penepene tenua semas uri patagi la kemasi tua kina semekelan nua marka nama sarwanga pai no uri kemasi canutin patagil uri na makudanga vilvililan nua zwa ini ka nama saru tua na penakarbarwa akai nua semas anamaya tua Sinevicik itwa sisiwa maya tucu no uri pazangar paseling nangwangwa cau-cau uri kemudangata azwa inika na paalai ta semas katwa zwa ropa sariwan manasika no warung no semas sisraparapai ola ipu ta tekekan nangwa sikudan tua sikakelangan tua na papula temun paparang zetua zwa na seminaru pada pararaut na mati semas aicu kainua semas satu suaka zaman asini pupatarwan kuwe asini pupatarwan taicu atas sikipu sensengan namai tata warung sata kisamula apatudur lemungwa tuata sensengan kumalia kumeda nuna makai tina anapatudur anamaita warung kipu sensengan ikamakuda kumalia na sekaciritin ini kamakuda ikasuna 10 izo ata semas aya pasemarau tu saka zaman-zaman tuata sini puputarvan saka pesemamarau tanutin对求看咱们家们讲进那么波烂，彼得前书的第一代读者为实践上帝旨意而受其他人，甚至可能是亲属同伴的误解和逼迫。彼得鼓励他们，这是分担基督的苦难，要以此为荣，甚至为乐。彼得前书4章13节。但在鼓励受苦基督徒的经节中，还有一段简洁扼要的提醒：臣民因作恶受苦，并不在分享基督荣耀之列。前3种恶很容易理解，最后一种恶，好管闲事，则耐人寻味。好管闲事在圣经中仅于此处出现，字义尚难确定，或只好管闲事的人，或意为告密者、间谍、暗藏赃货者。不过基本意思都是指向没有忠实于本分的人。使徒彼得在谈好行为时，不只强调行动，也强调态度，仁慈谦让，谦恭温和，
以及不埋怨。信徒家庭若要营造温暖氛围，需要让彼此心意有机会沟通，使彼此有合宜的作为，避免爱的付出成为情绪勒索的借口。在这过程中，我们可能也需探索自己的忍耐极限，有面对冲突的勇气，在善意付出却适得其反的挫折中仍有喜乐，并为拿捏分寸而不断在错误中做调整。对上帝的全知全能和无条件的爱之确信，就是扶持信徒群体的根基。正因如此，基督徒能以不改初衷的心怀善意，管纳意见来调整行动的方式，在经历失望、挫折的痛苦中，见证对上帝的信赖，孤畏专注做好，但并不孤单。Sinay tutwa ka jaman-jaman. Saka tutwa ka jaman-jaman adalah pajangaran asinipas marau apara luai janutim. Titi na marka sinja tayau. Ai chwa na wangwa sikudan no ya. Mavana na surapel ana mitai tekuan. Ana surapel saka nangwa saka ini kana puchimed tayau. Saka titi na mapula ta marka cha sinja tayau. Ano lumung atin to takina sa makalan. Na kwenu katina makakalakalan to ta warong. Na maita atakinuman imade to takina sa makalan. Serapayangan no mavana ta kasijwana nga to mana ta aiswa ta sikudampai ijuano makasijwan to menakuya tayau nui katina na makakinumenem nui katina na mamama wa ta warong nui katina na madalungwangwa tayau saka tujen 不要成为一个情绪勒索的个借口。拜之前no十分钟段ta kemudanga to ta sisrapai tayau izwa ta papatizuan to ta ki adin lakwa no 十分钟to chona matu chua na kuya tayau aiswa ta nawaan tayau orina makaya na makaya kinana masizwa to ta ki adi sakata na marwareva tayau masizwa to ta silikuyan tayau makaya kinana makaya pasasalungwangwa saka na masarutin to mana ta tsemasuri makaya papula ta pasadin ta nutin mana kasizwan to mana uri makaya kina mapusasara titina marka sinja ayaya papupiso ta nutin na mapulat saka titina sinja latina na masizwa to ta kinatagilan to ta nangwaan saka na makana masizwa to si lungwaan uri na makana pasasalungwangwa to ta sikudan tayau kumali na matayno at masuram at sisrapai at kipaura tayau masizwatina papatsung to mana kipaparangan to at samas kumali sa pulutin si patudur sa kamaya anamaita at varong akinman cuancu cuhau saka nama kay kinanaki adi ini kamakuda inka sunauri sikatsitil tayau ijwa tsama sauri makaya pusara tanuiten ijwa ta kakailingan tayau saka latina nakamalam tu saka jaman-jaman tu asini papupicur tanutin tu saka jaman-jaman ayakana pasamaraw saka tu asini pakinuman tanuiten 我曾面对必须修正善意行动的挫折吗？这过程是否带领我更深经历上帝的爱？我曾面对必须修正善意行动的挫折吗？这过程是否带领我更深经历上帝的爱？现在都说干jaman-jaman sini pakinuman tanutin latina nagamalwa kinumnam ayakana masamarau saka kainuri 信实的上帝，求你让我能在各样环境中明白你的旨意，并坚持不懈怠的付出爱。Mas, kaya nga kan tanong
kumala namatay no kinakamudan, tuwa ko kinikatsawan, lakana na kamalang, tuwa mana su kilibak, kamalang tuwa mana su sini, papusensengan tanwakan, saka nama kaya kanana, parorotanga akisamula, apatudor, ayatwa iyasuna niya samasa, aro pasading, aro lakaban, aro timya kita nuaman, saka mali-mali aso kilibak, mali-mali aso papu picture, tanaman na mapulat, saka mali-mali ku inuli, ipaparangan, pagkatasungadam, ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali, ito sa kajamdaman, na makatinamisa silang, sumupo, kilaro ito akay no at samas, latinana nakamalang, latinana tamaruluay, tuamana, warung no at samas, ayaka na pasamaraw, saka mali-mali, no ini ka na malugwa, ay siya ko, sinitsuyaku, to akin na sarisyanan, alam mo na napadjakata nga mapulat, ayaka na pasamaraw, saka mali-mali, latinana suliva, to sa tiyakin ni Adawan, tatya ping'an,